Pozdrav ekipa, sutra od 12 sati čeka nas ždrijeb za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2024. koji će se održati u Njemačkoj. Pa ćemo danas po običaju malo popričati o tom ždrijebu, te daći neki najlakši i najteži ždrijeb Hrvatskoj, reći svoje mišljenje, te se jednostavno pripremiti za sutrašnji ždrijeb koji ćete moći pratiti na ovom kanalu. Program, odnosno live stream, trebao bi početi pa pola sata ranije da izvučemo i sami svoj ždrijeb, malo i to prokomentiramo, krenemo u ovaj pravi ždrijeb kojeg ćemo također ispratiti, proanalizirati i prokomentirati. Pa da to ne propustite, ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste. Hvala članovima koje vidite na ekranu, a mi sad dajemo na video. Dakle, ždrijeb će se održati sutra u Frankfurtu u 12 sati, a na ždrijebu će prisustvovati 53 nacije, podijeljene u 6 potova. 5 potova će biti po 10 ekipa, a zadnji pot će imati samo 3 ekipe. Njemačka će se kao organizator turnira automatski plasirati na Europsko prvenstvo, a Rusija je zbog trenutne političke situacije apsolutno isključena iz ovog ždrijeba i iz cijelog ovog programa oko Europskog prvenstva. Dakle, Rusija je isključena iz Europskog prvenstva. Dakle, postojat će dvije verzije grupa, one sa po 6 i sa po 5 ekipa. S time da se zna da su ekipe koje su ušle u Final Four Lige nacija smještene u skupine sa po 5 ekipa. Dakle, Hrvatska će biti sa još 4 reprezentacije u skupini. Prije nego krenemo malo analizirati potove, moramo još znati koje reprezentacije to iz ovih ili onih razloga ne smiju biti zajedno. Dakle, 5 parova je iz političkih razloga proglašeno zabranjenim. Oni ne smiju biti izvučeni u istu skupinu, a to su Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija i Ukrajina, Gibraltar i Španjolska, Kosovo i Bosna, te Kosovo i Srbija. Također, zbog geografskih razloga samo dvije od ovih ekipa mogu biti u istoj skupini, to su Bjelorusija, Estonija, Farski otoci, Finska, Island, Latvija, Litva i Norveška. A razlog je što su to takozvane zimske države, te bi onda odigravanje nekih utakmica moglo doći pod znak upitnika, a ovako se domaćinstvo vrlo lagano može zamijeniti sa nekom državom koja nije zimska, te bi po zimi onda samo zamijenili domaćinstvo i ostalo bi bilo sve normalno. I također za nekoliko parova proglašeno je da predstavljaju pretjeranu udaljenost putovanja, te u jednoj skupini može biti izvučen samo jedan takav par. Pa na primjer tu imamo, ne znam, Portugal i Kazahstan i još dodamo tu Bjelorusiju. Dakle, Portugal ne smije onda biti s Kazahstanom i Bjelorusijom jer jednostavno to je preveliki put. Inače, izvlačenje počinje sa ovim finalistima Lige nacija, tako da ćemo vrlo brzo saznati u kojoj je to Hrvatska skupina, a onda će Hrvatska dobivati protivnike po redu po potovima od 1. do 5. Ono što je također poznato, Hrvatska će biti u jednoj od prve 4 skupine, A, B, C ili D, dakle ovisno tome kad ih izvuku. Što se ždrijeba općenito tiče, dalje će se sve poredati po abecednom redu u prvu dostupnu skupinu, ovisno o onim razlozima koje smo malo prije naveli. Skupine od H do J će biti skupine sa 6 ekipa. Dakle, s obzirom da će se izvući 10 skupina, prva 2 iz svake skupine prolaze na Europsko prvenstvo i još će najbolje treće reprezentacije ići dodatne kvalifikacije, plus ove reprezentacije koje su u Ligi nacija postigle uspjeh će također ići dodatne kvalifikacije. To znači da bi Hrvatska realno stvarno trebala vrlo lagano doći do tog Europskog prvenstva, jer da se ne bi smjelo dogoditi da Hrvatska ne dođe do Europskog prvenstva. Pa ajmo sad vidjeti ko nam se to sve može naći na putu, što je bilo najlakše i najteže. Pa ajmo proći po potovima. Dakle, ovaj UEFA Nations League pot, dakle Final Four Lige nacija ekipe, to su Nizozemska, Hrvatska, Španjolska i Italija. Dakle, jasno je, tu smo i mi i ove ostale 3 repke izbjegavamo. A u prvom potu su još Danska, Portugal, Belgija, Mađarska, Švicarska i Poljska. Te njih sve također izbjegavamo i tu ima nekih dosta jakih reprezentacija, ali tu ima i nekih reprezentacija koje su možda kvalitetom i za drugi pot. Jer da, u drugom potu ima svega. Od super jakih Francuza i Engleza do jako neugodnih Srba i Austrijanaca, pa i onih lakših ekipa kao što su Finska, Bosna, pa možda i Wales. Najteži ždrijeb sigurno Francuzi i Englezi. Neki su tu u istu rečenicu stavljali Srbiju, ali po meni je to apsolutno bez veze. Dakle, ok, da, trenutno po formi je možda Srbija malo bolja od Engleske i Francuske, ali mislim ne moram previše objašnjavati. Engleska i Francuska su jednostavno razina iznad. Proradit će kroz godinu dana i Francuzi i Englezi jednom. Ove kvalifikacije, hvala Bogu, će se igrati i dulje od te godine dana. Dakle, sigurno izbjeći Francuze i Engleze, osim ako ne želimo atraktivne protivnike. Dok bi najlakši ždrijeb mogli biti, pa rekao bi Izrael, Finska i Bosna. Ovo ostalo mi je sve nekakva sredina. Za najteži ždrijeb ovdje čak bi stavio Engleze, jer čini mi se da su Francuzi u nekako nezgodnijoj situaciji. Čini mi se da se baš ne slažu svi oni međusobno unutar momčadi i da bi njihova kriza možda mogla potrajati malo dulje, a da Englezi stvarno imaju ogromnu kvalitetu i da će se već oni skockati i na ovom svjetskom. A mislim, jedni i drugi su jako teški, to su sad detalji, nijanse, uopće nebitno. I ajmo reći da bi tu Finska bila najlakši ždrijeb. Pa ćemo se prebaciti na pod 2, tu su nam Ukrajinci, Islanđani, Norvežani, Slovenci, Irci, Albanci, Crnogorci, Rumunji, Šveđani i Armenci. Od težih bi tu sigurno izdvojio Skandinavce izuzev Islanda, koji doduše isto zna biti dosta nezgodan. Dakle, Norveška, Švedska,
Pa ni Slovenija nije toliko bezopasna, ali oni su mi tu ipak neka sredina, te bi Ukrajinu radije stavio kao neku opasniju reprezentaciju ovdje, dok bi najlakši ždrijeb bio Crna Gora i Armenija. S time da ako pogledamo kako je Armenija odradila ovu Ligu nacija, onda ćemo definitivno reći Armenija ispred Crne Gore. A što se Ukrajinaca tiče, šta ja znam, čini mi se da su ipak Norvežani možda malo bolji, pogotovo zato jer imaju tog Haalanda koji može zabiti gol doslovno svaku utakmicu. Četvrti pod Gruzija, Grčka, Turska, Kazahstan, Luksemburg, Azerbajdžan, Kosovo, Bugarska, Farski otoci i Sjeverna Makedonija. Pa Gruzija je zanimljiva, imaju sad ovog malog Kvaradonov kako ga zovu. Od ovih po imenu definitivno Turska i Grčka kao ozbiljniji ždrijeb, ali ta Gruzija mi se čini dosta nezgodna. Jer pazite, oni su bez poraza osvojili svoju skupinu Lige nacije sa Bugarima, Makedoncima i Gibraltarcima. Tako da te tri nacije su mi nekako najopasnije. Sad i Grčka i Turska natjecale su se u Ligi C i obje su osvojile tu ligu, ali po meni Turska je možda tu ipak malo jača. Pa ću staviti Tursku kao najteži ždrijeb, dok je najlakši ždrijeb po meni bez previše razmišljanja Farski otoci. Dakle, država od 54.000 stanovnika skoro kao moj Varaždin. I mislim, tu priča u pravilu staje. S obzirom na populaciju, oni su zapravo jako dobri u nogometu, ali ipak su najslabiji po meni ovdje. I da, što se Makedonaca tiče, također bi i oni tu mogli biti dosta nezgodni. U petom potu poprilično iznenađujuće Slovačka i onda ove slabije reprezentacije Sjeverna Irska, Cipar, Bjelorusija, Litonija, Gibraltar, Estonija, Latvija, Moldavija, Malta. Dakle, dosta ovih država koje graniče s Rusijom, koje su iz bivšeg SSSR-a. Oko najtežeg ždrijeba mislim da se uopće ne trebam previše mučiti, znači Slovačka je ovdje sigurno najteži ždrijeb. Sad, mogli bi se zaletiti i reći da je Malta ovdje najlakši ždrijeb, ali ako se sjetimo kako je Malta igrala protiv nas i da je pokušavala igrati, pa ne znam, ne bi čak rekao da je Malta toliko loša. Puno prije bi ja tu stavio Gibraltar koji je bio posljednji u svojoj skupini u Ligi nacija u Ligi C i koji je imao minus 15 gol razliku i se osvojio samo jedan bod. Tako da čini mi se da je Gibraltar najslabiji od ovih svih. A moguće da sam i nekog propustio, ali ovako mi se čini da je definitivno Gibraltar taj kojeg bi se moglo željeti po jakosti tima. Šesti pod, stvarno nogometni patuljci, Andora, San Marino i Liechtenstein, ali nije ni bitno jer ne možemo ih izvući. Tako da, neki najteži ždrijeb za nas, rekao sam, bili bi Englezi ili Francuzi, ali rekli smo Englezi, Norvežani, Turci i Slovaci, dok bi najlakši ždrijeb bili Finci, Armenci, Farski otoci i rekli smo sad zadnji Gibraltar. Sad, što zapravo mi želimo? Po meni ne bi bilo skroz fora izvući onako skupinu u kojoj bi nam svi bili kanta za napucavanje, gdje bi imali gol razliku 30-0 i 30 bodova iz 10 utakmica. Jer ne znam, ja uvijek razmišljam da su te teže utakmice bolje. U njima na kraju krajeva možeš i vidjeti koji igrač ti je stvarno dobar za reprezentaciju. Protiv onih, hajmo reći osrednjih, ali i protiv onih koji su tebi negdje tu u rangu. Tako da želim sad ovu neku najlakšu kombinaciju, ne, nije mi to nikakva želja. U pravilu mislim da je apsolutno svejedno koga izvučemo i ako izvučemo ovu najtežu skupinu, opet smo u jako dobre poziciji da uberemo jedno od ta dva mjesta koja te dakle vode na europsko prvenstvo. Te mislim da uopće nije panika kako god mi skupinu dobijemo. Prvo, ovo kako reprezentacija trenutno izgleda, mislim da spadamo u elitu europskog nogometa i da nam kvalifikacije uopće ne bi trebale biti problem. Sad, slušam vaše želje u komentare, ja ću reći otprilike što ja želim. Sigurno će biti puno komentara vezano za Srbiju, ne želim Srbiju. Želim i onako sportski, prijateljski. Imam i kolege prijatelje iz Srbije koji isto rade ovako za YouTube. A i pregledi bi sigurno skakali na takvim videima, ali ovako neprijateljski. Politički znamo sve kako, ne želim Srbiju. To je po meni onda dosta rizično. I jednostavno kad se onda dešava takva utakmica gdje nogomet možda i nije u prvom planu i gdje ako te Srbija jednom pobjedi onda su oni najbolja reprezentacija s ovih prostora, ako mi pobjedimo onda smo mi, a mislim bez veze mi je to i čini mi se da nogomet tu sigurno ne bi bio u prvom planu, a što se ostalih susjeda tiče siguran sam da bi bilo mirnije i da pače zašto ne, jer onda možemo imati i dosta gostujućih navijača. Evo ovo što prvo vidim iz četvrtog pota, htio bi vidjeti Gruziju malo kako izgleda sa tim svojim Kvaradonom, odnosno gruzijskim Maradonom koji rastura po Napolu i po Italiji, a i po Ligi prvaka. A iz petog pota iskreno tako mi je svejedno jer svi su tu negdje. Onda ću sigurno reći da ne želim ove države koje su bile u SSSR-u i koje graniče s Rusijom. Je dugo putovanje, znamo kakva je situacija. Dakle, tu su nam najbliži neki Slovačka, Cipar, Malta. A u drugom potu volio bi neku Austriju, Češku, onako da imamo nekog malo ozbiljnijeg protivnika, da ipak ozbiljno shvatimo te kvalifikacije. Ali opet ne da nam neko stvara prevelike probleme kao što bi to radili Francuzi ili Englezi, jer ipak mislim da je bolje izbjeći takve reprezentacije.
reprezentacije, ako već možemo birati. Iz trećeg pota iskreno isto bi volio vidjeti Crnogorce malo. Znam da imaju ok reprezentacije u odnosu na ligu i zanimalo bi me onako kako oni igraju, gdje su tu u odnosu na nas, jer oni su općenito u sportu dosta uspješni kao i mi, ali u nogometu kao da malo kaskaju. Mislim odnosu na broj stanovnika da su uspješni kao i mi, odnosno da su mala zemlja sa sportskim uspjesima. I da, ostao sam vam dužan još ono što sam neki dan napisao u zajednicu. Dakle, s obzirom na ograničenja koje sam rekao na početku videa, neki parovi su češći, neki su rijeđi, pa su se pojavile vjerojatnosti s kim Hrvatska može igrati najvjerojatnije, a to su dakle Francuska sa 11,8%, Irska sa 11,6%, Bjelorusija sa 12,2% i Bugarska sa 12,3%. I to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, mi se vidimo sutra na ždrijebu, pa ajmo reći od pola 12 će biti stream da mi to sve posložimo, da se malo porazgovaramo, izvučemo i svoj ždrijeb, ispratimo ovaj pravi ždrijeb. Do tad lupite like, pretplatite se na kanal i uživajte u ostatku dana i sutra ujutru. Vidimo se i pozdrav!